Cardone Millicent Sontano pinning with option 60 to the Constitution of India and autonomous state. Pinning with 516 episode law, plus 516 episode law. Nivela kami itong mahina pinis pang law. Prasin itong kanya kaya start ito. Rita na ayos sir, ngayon natin follow sir. Lapit na kung alam kami kaya start diplomacy alali botakan so LSC. Apes mo kung ano meeting follow. Kasi pinning 516 ay episode na sa mo tigal hanglo just seven star kitan kimum aprangpen ningkan krep aprangpen kitan alam nanti kok bomoson si tek panglo isipen isi sonsi nanti kok bom nasi mili dame analyze dun bomlo lang dun bompen munti dun bompen ahok kalima kalang isi sonsi nanti kok bomoson si tek panglo sa nasi aprangsi Karbi lapen tribes of tumham jong si pe jogji pulo tante ile tum aron implement nanji aron six sidul pe ile tum han nangi pitang aron do hempreg long le apra ile tum kecipe jogji apa long le pelang aja kong lapen political rights like voting rights lo vote ke jog aja kong unpart ame kapaching thurji apa ile tum long le pelang unpart ame voting hours sai lapen ile tum identity ile tuman theg ile tuman hitang jubat elama ki kado kabe tami tum kipare graduate pan ile tum aron pinchong e nei pulo setabe non aron ke pinchong chepen apon ang tangken kirang inglo masuk kali dia tum hoya so tum silada ahem punang ceplang kan lu nasi ke dam tang bang so ahem punang ceplang tang eloku ile tum megang den ile tum heglong lo aprang mena sarge pubom lo seta non bangke ke yang ho pena masih ansehat bongosena a leader ang hope na masih litum karjulong nasi laso kuta nangli kamatha lapen kupuson sinangli kachini lo sa labangso a logic made labangso psychology je litum akhai sumbom lo lapen lapuson ilitum aron nami pincong ponpil pulutan itum morisi itum akhai abideta hai labangso a prediction made kewang jilang arni panangli kupuson sina chini dam so kuta Cardone nearly 2000 aningkan malompen nearly ha ko projar GC je doon hot pensi la sidul la puta itu seminar krungsai kibia accounting lo kala suhut pensi statistics akita phay lang lo statistics bulate ladak asama statistics abang ya lagi karbi atum ko an oma karbi ang lomar lu lapen Bengali ko an oma Ohomia ko an oma Hindi speaking ko an oma ko halada ketok lai hui lang halada pen si teklong lo ye aningkan wang ta hala Bangladesh pen ke wang West Bengal pen ke wang Tripura pen ke wang a Bengali to bang ke amuluk nang kam ong titik la son si tek nong le la matsi nelitum pulo je la ke Tripura ta ke plang tang det lo Tripura ke la ke Tripura pula prang ke Tripura pu ade Tripura pu ta kali Tripura pu la ke lang miso lang roi pula ne pilo ni karbia lamen ke pra pu ke miso pumyang te pu ke lang roi pu si miso lang roi pul miso lang roi so pul ne pilo ne alam ala amen ar komala aman ha pike bang Bengali tu Bengal pen wang bom lo East Bengal ha so ke East Bengal pul lagi pu East Pakistan pul lo api sige akonon ke Bangladesh pul ada pen wang bom lo pen West Bengal pen wang bom lo amat long li nang cerai bom mat alang litung ke cuma thawang ke adek amen talar pipa Tripura po bangge Tripura po ala ke Tripura po ke miso lang roi so po yo lang miso lang roi so po dia la la sona men amala Tripura po bangge Tripura po bangge sining indeng ke thom putu bange yo putu sining indeng ke thom adet lake pu nang ir nik nang ir nok amat Tripura tu umpan Hindu pincong le
Hindu pincong lo, latum pan akur lar lo, amen tal lar lo, adet amen tal lar pipak lo, lapen lancot takalilang, arecu, arecu atum ahembang, halata lar pipak lo. Haro kreketom anikan malom anke, hala inglong asuatum, riang atum. Lapen ke riang, lapen pipi meyong ke wak itu kan ada tu, triprasa atum do, cakma atum do, lapen riang, lapen kopi ni dolang ke. Halai hoi la borok atum do, rangkol, la itu kuki atum hoi, latum adet le, kitu anda latum adet le, aman bang adet alar pipat, lagi Hindu adet pulau lagi sining indeng ke thom adet pulau itu amat Hindu an pincong amat latuma pan pamang gula amat reco hembang talar pipa amat haruk ke thom aningkan pen maniko hembang reco hembang pusi pincong sulu lagi maniko pue nang itu mana cini lo lagi Tripura tu malam kali lo manik ko boleh manik pakai jewel ko apa lagi Sanskrit alam lagi Ang Tripura sarge Mongolian sai se Mongolian tu le ko si adet amen lapen akura men ata Sanskrit ke chaplang thek po la kali lo bang hibi thap lo tata chini ne dia dapat dun joi lo son si chekroy dun bom lo amat Tripura ke non ke chief minister ta governor ta minister ta ke doan officer ta dek ke do muluk atau manta bongli sai se lasi dakar biang long ta ilitum son si cheplang dun bom lo an ke itum thek long lo la ke itum ke kivil itum apolitical ajak kong ke itum ari deng pen la bongali itum nang kipon det po poli itum kubong lo ha 2016 naningkan pen jasabet kaning jege netum krung sai ki bicheng ke 2000 tu aningkan ha Guwahati ki bicheng ke hala surut kar bi itum nang dun o anut tum tada roing hi man ne itum coursing teron atum anna nang dun hala so hot man ke ni tu hala kitab surut asilam pada statistics tapi kelang lo, kopiak kai si ko anma puta. La si hala suat pensi ni itu cini lo itu matak rang bong lo te itu six schedule around 8 era six schedule ateng pen kipu lake tribal area lake tribal adet lake political aja kong anda tribal tum si do chot nai election kapedo lapen voter list ka selam ta tribal atu da council si dipu si selam nai pula nai kena pu abar da selam leader no ti Guwahati High Court ta pulo setala non itum ne do BJP tum selam leader lo non ningkan cap dang tang la selam leader lo Athema silam nangi pu ni 2016 ningkan pen ke ni itu application ke memorandum di pila soalam 2016 September inquiry ni Saan ladak nang jog tu jog po Karbi Anglong Autonomous Council ke Karbi lapen tribes autonomous penong kilo Government of India pen ka a district ame lalo Karbi atum se majority po se Karbi Anglong ko itum long ko kan bikiril sulo tang de kupi po se Karbi Anglong Autonomous Council long ke ding atum EMCM atum ben chenglok secretary atum ben chenglok kupi po se voter list selam hai hada laki ka selam hai he ke halada ke tok do nang methang si selam nahi pomatedi nang methang selam nahi polote la ruling party के जे क्रम तुम के कांग्रेस तमे बीजेपी तमे लतुम के जे क्रम का फेरिया बन के एमेथान जे सेलाम लोते अंडेन पीसी पेन अंडेन पिहिंगिया टेन पेन के हाला के ट्राइबल एरिया पुसी ट्राइबल तुम अमेना सी थांचो ट्राइबल तुम अमेन अंसी दो चोट को अंगे हाला बोंगली बिहारी तो अमेन के थानम कोपो अंगे हाला तुम वोट नंग पिदुन दे दे को Ane vote nang pidon de tum election hai de po pule je kamata lama se alang le tum la selam le de bom lo in this selam le de to no selam de rason de tum kar bi tum jok un po ba jok po ke chini po ni tum chini un po in the non voter list selam le de lo ke chinang bi nang ladak nang bi pu lo
India non voter list selam legas kami tung karbi jok karbi laban kapre kapre tum jok mante no. Jok ke jok un ile lagi. Jok ni lagi. Alonso pan si jok un chaji. Alonso ke jok kali. Alonso pan si hada election ke hai bom un chaji. Non ili tum non a CEM ba non a EM non a MAC non ke do bom a MP lapen MLA atum ta jong si ili tum non nating kacalak pura election ke tek politics ke tek uje krong bom ma hala alo ta silam le la pu ando clip hang yo parlu ninge bom mat election pe par bom pulo dang te election ba ga hayi non na kugi non na kula ta non ingkan poloni ingkan kep anggong election hayi lang ni an hakatu an ke an par ke hala bang ke tum nang hai hala tu gela ningkan pom gong ili tum BJP ba Congress hai lu te ke tum wang thu aja kong duk thu kok le po mati khang ke ne ke la tum bang ke ke khang ya lo de selam le det po mati khang ke det po wang bong po ningkan kep le apo pe hai du sin aku wang bong chot po an ke ningkan kep api ke itung tribal atum bang ke election ta che dan nun thu ta long thu te det athema la ningkan po ningkan kep ang bong ti halatum aning ke hang ateng ben si aron ta silam tu rom boge aron silam yimene election aron ta silam yimene voter list ki pia aron ta silam yimene an hal swor ke tietum ko pisi ke joy ke poma ke tietum ko som si kar biang long che rai kip long poma hal so pan lang dam si halatum election aron voter list ka silam aron ta silam rom pon ke Akhirnya pilosar la sinon nili la so putak nili Vikram hanse betul lam tu po. Pinang kita kiri tum ta labang soalan ni pomo intellectual tum ta. Je ili tum jong si mo ove pan itum chip reserve. Cerai kom ke pulung nang mo ani si ke kar bi tum ke kosong lo. Kar bi khai bu kosong lo. De isi museum long si upini patot bor kosong nak kasi nang ciptaan ke dari mah. Na so putak non ate pulung nang de implementation lo ke nil kote lo. Election की बात हुई आ कमीशन अच्छे से चला काउंसिल आ बोर्ड अच्छे से चला plus preparation of electoral roll it comes under paragraph 2 subparagraph 7 it includes preparation of electoral roll plus delimitation of the constituencies this is the basic structure of the sixth schedule or the constitution of the district council day lasi laso put have jong si litum non anda se salam le dat pulo tang te adai ko mano mo itu mana cigi tu nahi lage non jong si labang so aron salam le dat pulo tang te mo aphi jangan tum APHLC tum salam le dat ko akoy nang pilong le so buta nang pilo ko churolo senson teron ke hai puthot labang so ni pan nangkar jucho bot apransi nilihin bename ki pudun gantung banglanan lo ilitum India adet tame constitution ateng pensinon claim bom lo constitution a jakong pensi aron mate ek kasamar ta papas bom lo parliament lo ili tumupan abangke six schedule angkang arlo kusi six schedule long si tumana jakong nan piden lo je imithang autonomous council arlo si ili tu rules chesemar na po labang so jakong tumana pian kulotan de an jakong ke the ili tum non long et lo sita jakong ke the sita hala leader ba songja ba claim leader lo product te lake leader ke jakong tum sige chok chilo bong ke laga teklang bong dan dia lamen nak pun nok dia pinak tadi pangilun posuli le la thanda chiki dam thai le kalan athema aron ka semar di jakong councilor lo nangka palut dunji nangka pangi dunji labang so jakong ke rom masor hidup kela atum itum han jakong nang pilo non kan ibom dong pa jakong pier lo la jakong kipita ningkan isi ningkan ini ningkan pojok kali for more than 73 years tang lo anta piniar nianta basic la section lo aron ka semar ning aron semar medel bangkel ke kedam tang council long kan itum anke failure lo sini jong nang tum sa 100% kali mati failure athema alang itum jongri le hek pula chipu sita ilitum that
Inglo masuk teman kira ji aron do kalau bangsa aron ke otai hede itu non la six itu lalu lang lo kan te ku bi posi claim leader ma posi lige ipuzi ke no tulo ku bi posi ana ja kom ke itu ana bidang dele je exercise leader ma posi lige ipu ke no tulo athema da delimitation constituency ko daksi tum kase marjima la so ja kom dai tum daksi kang wai ja kom do la anda galilan election ka conduct ji a rules ka je frame ji la ta itum daksa ja kom do longle aron ka je frame ji la ta itum daksa ja kom do la hu semar me pin a job bini itum ke influx ki control ne de la od do mo sonte 70 years or 50 years back yung itum la so ron on la haya ron itum councilong je semar sonte bini lan se influx ki itum no obde je ko bini ani itum ko clear constituency so itum pe job ko ko behari pa Hawar ke hana constituency son bongoli pan itu pegok project polo. Boka jana constituency son itu bongoli bongosena itu pegok project polo. Cita kita mtana songja tum kangi tum claim feder jok si pinyar itu non out of this nang bong. Lapen. Hexer tum pulo Karbiang long made Karbiang tum tribe satun ke non prangke itu museum long si thekdam long chot bu bangla ke ahok daji jong si claim clear la solam di kasi awareness long ma seminar long ni kai tian mun kan sila bang solam thi ajun long ane tribe satum karbi puchot kali tribe satum jong si ele tum ke modern law bang ke non oe ki kai ki mi kuna ko independent long da tapi modern law jitu India government tum state government tum kapin chong aron alam aputhak abang ini tum chini oe ka chini tum prapre athe tum lam se thane de la so puthak si alam tum ka hinje dam hai la si aron dokti nom da pinchong sa nang bui pilun no implementation plan te khade la si la so ki bui lun na jok ki claim te na pot ile tum han kana ho ko kala si dat puthun tum ni Thailand deadlong itu mobile lo theklong long pen social media dum theklong long Thailand deadlong ise khai do high neck pu tu ma khai men da deadlong ni non ge sta high neck pu lo long neck pu lo si long neck pu lo ma la tum aka traditional la pen custom na son lo la tum ningkan pho pleng lo lo dan de la ningkan pho lo da ka chi thok long ring si ka chi pair de ring si pair pho pen one arta ki ong ma la so a ring ma ge dun bom Aku kau itu boleh tak cakap bang ding pip di lah sultan long neck. Thailand government tu lah so long neck tu man non kuna lo pipi. Arong pula so le pipi ali. Lah tu man museum long sini tu. Non non bakat. Ini tu bicara lah yang lama. Alah non long neck tu Thailand long non museum long bang pot trop do jom. Hal so no itu man bicara kita kayak itu makan ya. Lah si non kan ibom council cari bom tu kami. Kasi morning a wrong bangga ke chong hong nang nilo. Nang ningkan po por ang pilo, ningkan po mo nang lipatang den ako. Voter list high court pen ke tikluyon trogwet ke ante. Electoral roll ka prepare nang ipan por nang pi. Pini ningkan proxy dang lo tulirang rong nang claim ay den. Lapen laga ke sila jo grun itu Aron ke BJP bandai civil lo, Congress bandai civil lo, APHLC bandai civil lo, ASDC bandai civil lo, Independent bandai civil lo, CPIML bandai civil lo. IPP do mana civil lo, NPP do mana civil constitution ke di. Tang de la bangso aron non itu PIL la bangso high court pen Guwahati high court pen ki high tang la bangso electoral roll voter list jo si pinchong de pulo tang de election continue ke only 5 years. Yes. Every 5 years there will be another election. De la si BJP atumo phansi ki pu puna ko koning de bang non ruling la tum kai ni bode ke sari bode la tum lo pasi election के निकाल बहुत ही रैम देता है तुम ने जोन से खे बन से बहुत बोलता है लगाम सो वोटर लिस्ट का प्रिपेयर बन वाना के नाम सब ने पार्टी में कमेंट दो हाई दे रैम दे तुम तू ने के रैमी ची पूरा खेला सोला ना ऐसे खे के तुम रेंग में नहीं कि परे वेर जो अपन के तुम के नाम सब पिलो तुम ते लो बा के तुम इम्प्लीमेंट आपको सो बता Law ke implement boleh dari Inggris alam pojok implement ke orang asal dari sini jadi mana Aron account ki tu ya Aron abang kopi mah dari tong alas suatin ki clear la posi implement ke
la si mu pen pu bom le di la election ke nan ningkan trosi kep ta hai lo Congress BJP tu boleh pudet secacap ASDC ho jarso na hai dong la ba Janata Party ko ningkan ini hai lo la jarso hai lo setaja semet ke Congress pen BJP tu na hai la tum hai ko lo non hala tum hai bom pen non ke dipok de ke pulau netum si politika la ja kong ke non netum long si dukok lo ante la election ke hai ana tum ke hala bongo sena tu mansi dipok de tu mansi politika la ja kong de ke pi bong lo la si non ke alang litum pere de pin pen ningje hai det la apen son ke ningje tu det ke me tu sen lo Atheman itum karbi tum kaning je APHLC tum kaning je bom ba ke cheng ke SSIC tum ni tum kaning je bom hala so ke nang kang nek du ba ni tum de election ki thur kang tum ba la na chi ni dun ke chu kang tum ba la na chi ni dun ka chi thi dun ba la na ning je dun lai hui non ke bang di pok de na chi nang tum chi thia kang lu ni tum je em pu lu bang pu ko ane ma lo ke chok che lại lo lại election cái hai tung lực thì chọc chế cái thêm mà itung si cái chọc chế cái thẻ thẻ abunit award cả về trong phần si election rat atung đây Karbia rat atung là phạt ốc thanh ní hot chỉ tinh của mà của đơn gì jun chip po Poisas paru isi bak jo paru isi kali haprang ya sikak kia mana portol sika ini jo handun po vote job dun po ala bang ki pualing ala poisa ki pia bang ling no phat vote job dun po ala so Allah lo non itu je jo lo bang di pok de pulan nang tum nang dun joy ne tu se ajak kom nang ki Inde lada kisi jogon nang sar council kimde da phiเป็นนอนอันเด็กอิเล็กชันกับเขาหายบอมเลยหายบอมเสียตัวกูเปียปอดเคลียร์มันเด็ดลาลงมาเด็กก็ชนยังไงเงี้ยอิเล็กชันกับหายบอมเลยเสียตัวเคลียร์มันเด็ดกูเปียปอดนอนเด็ดแล้วเสียกับคอนโทรลเลยกับคอนโทรลแล้วสิตัวบอกเลยนอนลาหายแค่เชี่ยตัวมันดิบอกเด็ดเหรอพี่เนี่ยบงกูเบงกอลีสมาร์ทเหรอลายตรงกันอิงเจลงปอนี่Political power ke latung ajak kong di rat cari ajak kong ke latung nong si dam cui lo kemati di. Kalau dia siapa masa lo kehewe ngapain lo lagi? Ini noi perhadi ho, huri noi nak ini noi. La swateng. Kalau kan dia internal arlo bangke council lagi mana lo ajak kong itu nala. Abinong ke CM pancot kali ili tum panan tal. Kalang lo. Nang do joy nang tum thang kam he pulu. Kalang lo. Itu mana itu. Do joy nang tum thang behang jori pulu ni tum kam lagi nong ke. Pomar pansi CM bin chong ya. Pomar pansi CM bin chong jadi pomar ni tum bom ali tum kam pulu ni. La sila sorte yang bude non bangke ratung kacini nang jakinan sot bangkalan lo. Election ke high po BJP itu la posido bom posata akar ni bangke jog de lo ta. La hano nong kacini nang ratung bangke. Karbi ke jog ne da polasa te bolo tante. Ate Aron High Court ke kang sai ke isia state long ke High Court hen lo ke thinai lo subdivisional area kote subdivisional court do ko district isia long bolo tang non da ke tum headquarter ke tu district court do session court do la ne judicial court do an para ke the kote isia state long High Court ne Guwahati High Court Guwahati High Court alam jong si kroi kre bolo tang ke kupisina nang par ke lasi election ma ke non karbi agar tum da jong si dun bom lang bolo tang te lage ki vir na si dam ro ko si la sote bolo tang te ka che charla lasi sarpan cholo na di nangli ke thanalam ka predi ka ba ke non isi pe isi na che ko bomlo lasi la son ile tum reset pen chere thege ma the non alam ti bangala hen non ke hala ajha tu non pudun la di alang li amen terangasan mo la pen terangasan mo pangenita kopia po si CM la dipok de kaning je apot
alangi lam voi pe pon pi hai de la si pu ahok lu non anta ma thabong lang do joy te bong ali dum han aning pang sambong te election hai unjila kusi ma thabok la la lam aku culong ye na pula ke culong ni kan pobak culong ni la itum kan biar tum abang si virdun dia तो केरो विपार पिगलो non aron ke dotang lo lamangso ke dotang aron ke kachut toy i hemlo implementation of part lo asai ke ani pulo akam de labang itum declare ko nanji ma kala council la EMC am tum sedar implementation of part mane akam chu toy na ko asai chu toy na ko da min non bang claim ai de asi claim hai pulo tan ke council ki doi da me order de abi no ai akero vipaar pigo sir kala kalam nangli ke teng ka predi ka teng pen nona chiko bong posi tum kar biang lorat owe ki mi tum ka chini mu chora tum ta munti par siksi non ba ke la puson cherok tok pen tum che tham kon bong na ini senja pa as non point ini dam tuna la ke ili tum along rialong de pinanga na tum pulo nang li ke politics long involved nri nang li ke charli a owe la pen hai chipate adong ri pusi mungkin tuhan konsep itu deh kita han soal mungkin dibatai kontrol kalau soal kita kalau tapi ini tuh aron along tak pulau Constitution of India long tak tok lo haladak representation people along pada kita tok dulu Indo namun ini jom si ningkan keren captain lo pote vote jom mongko vote के job लोग लगा रहे लगे decision making माने किसी का चिंग वाय हम जाए लोग आजा कौन तो दुनिया था नंबर सी माने लापे निकालिन को रा पॉप लेंग लोग लोग तंग पे election आजा सुन लोग लगे job ni malam लोग लासी ए डेट जोंसी मॉन्सम पे दो पेन पाचिंग थोनाई जी लोग तंग पे या असोंजा को तमे असोंजा की तमे इले तुम ahok pet kacing hon ba ke tek sarapan kang vai ko ana kenam so di kom hatse long sedang tu so ini la sa menangan arjulong long la solang he itu malah bang so narration ke pon je lo chari bom tu la pen kupine business ke claim tu la pen kapre sai ke claim tu tame politics lo involved na ne ko la solang ki bu de lapen Indian constitution at engben lo tante ningkan trainer cap 18 years ke plain lo tante you can enroll in your name in the electoral process lasi election commission office law ni da men dun po na mati but nilipui bangke ilitum 18 years playing that pensi politics ludunji pugali Ilum kadur beda chini lo gadi lage. Athema ili do imhan hek ko penta ili popen ili pai. Banghala tum politics claim lo. Claim bom lo. La pen ili tum e pai apok do bom hot tame. Hala apok lo do bom hot tum politics chari dun bom lo. Ko sam la chari dun bom mi ko ili lang lo tan pe. Thema itu non loge amhang tek ku pensi hospital long dang ni galima check up ang dang ni ada pan la su han kapat hi pan ronte la so medicine jo nei la so injection nei galima ni politics lo gani politics pensi hai na gali lo mo de amhang tek ko roti di oso amhang tek ko after 9 months of amhang tek ko la so after 9 years back playing lo nate polio की polio vaccine भी बोले not only polio vaccine not only बिपिने BCG तमाम बिपिने vaccine तो पे लहाय vaccine को सोन में लगावा government उनसे आरोप में से मार ने polio का पावे डेट ये फान इंडिया लो लासो तो eradicate polio virus लातुम vaccine मान लो vaccine के अनुति निनुनु चिपिथा चिपिकु फान नहीं लगे all India pensi government pen cara terbaik pensi laso vaccine ni kiwa instruction PG lab long test pamezi see 18 years pensi politics itu after silu dunia itu narration ke wan jadi start from your
epa lo tu bom nasi tu politics ka cari tu lo Mother's womb. lalu lasi la bangso narration ke wan ke lage itu me youth tum han di politics nong wan wedat nangi la bangso narration ke pi pan atema politics ke mesen bangma katret mo politics ta ke claim mesen ta kam ke claim fansi politics nong lo duning bang itu minang tu ke ma katret politics nong ke chong thui chubai ni pom Salah hati pian si. mane pan chong thui ipo mane pan pili po la sam ke kapare ko la hai pan si itu man makaro sita a ho narration ke lain lo ini tum ke 18 years pensi politics nong kiludun ko bang kan ipin la so pram ba itu politics nong situ Setame lagak legal things ni di pusat taling tu hedi. 18 years kopi posi government of India tum kopi posi ke deng forma ka recognize kon pulo tante ningkan kene ke claim lo pulo tante non juvenile justice act pudo osomar dum jong se kopi ne crime claim de rakhe no kam claim de pulo tante la juvenile ga osomar arta ka kom to malo asila soteng asila tum custody long bikawati nasi ningkan kene ke claim lo pulo tante pilo government rules atem ke haladak latung atar lock a pu dia atar lock a brain kama thaja ko dulu isi ke nem kon ke dal na tumta matha theku ke me ka heno chini un ko tapi decision making long sagame na tum aja kom dulu ku isi government pen ba true legal di arona ting pen tame kipin chom on lasi lage mesenala no sagame ili tuma phal nang ke thana tum se ke chok ching de misguided non for example agna ma iltum kala kaida se thang lo iltum parliament ke seng ke article 79 of the Indian constitution the parliament consists of the president the president of India and the Lok Sabha and the Rajya Sabha ke thom abam si ipum ka pinchong de president bang ke lage session attend de lage ajako mga pilo po the president of India ke both the houses lang Lok Sabha lakan Rajya Sabha manta kenanji in urgent need of our someone claim hangun to nan tum nonamat da India long se emergency pili ron do ko kante na tum nonamat na parliament long tum mai dura chingwai no ku decision you no president ka chakong ante non thegam no tum parliament long ke MP ai tum sig do lo di ni di kalima kala di inte hala MP ke kona pe long political party mele kambai kalilang mante non for example omorting isu apan kambai ke di BJP में लोग बोली इंडे BJP के इंडे political party का लिमा करना है कला होता है कला होता है जों से political ले जों से important काबिल है फुटे parliament लोग के दी 545 आसियत के लगो सी इंडिया में होते हैं को सीधा government of India तुमको भी बोसी RDA पी लो Wala di osomar tunge politics join du nang neku alam labang ahok kadi education department penta government penta student atau pan politics kapacari dia fansi students union ke bilo college along an school along an students union ke bi hala politics mo pike politik mesen ben beklen nun thegi apa ab sitanon ke student do bange hindo daka politics klem dun rong dikie seta alama bange la ke la bange political alam kapacari binong ya panse klem nun la ke militum hala education a commission along he goita la solam ke top do non BEd kapori tum nongta la solam pori pornong arokom neli tu fran BT kapori ota la solam pori pornong la pension alam neli ne pulo he hode na ini tu pulo osomar tu politics do nang ne Charlie do nang ne claim nang ne ahok lo claim dun warama kapori cepalok sande select rong ihi meeting dun thaprong inplong dun thaprong pulo tela bang chok chelo hala kapori bang stop the number 1 get ini dan do den do ma lo kapori bang ini dan number 1 account do an par ke sita la debt account politics an chuta jer su ke claim nan ko ne lima ta fran ma na claim do ne lima ta shilong e do jani da ke as president lo da ningkan
ningkan trok ningkan nerkep bagdor kom nili presiden pen hala APHLC to opposition ka dun sok lo acha apran la so lambang non kapeli dam tu inut misen amuni alam ni ko pio porlo ne kisum porlo ne pene chini dat lo neli tum hanang thang lo je ni ke apran pen riso ako penta laso politics anan tu ini dun de dia amat dia takam laso hero claim dun de dia amat non ke nili ke tek dia lo non ke nili sak eng lo ay non ke nili ni ning jang je dun jot anan lo puyo ke pu non ke ni ning jang je dun jot anan lo ay la ke claim he no pig lo ni de ta kivir lo pu non ni jang ni ning jang je dun jot anan lo ni non thang dak yang de dia lo puyo na nili pan na than lasi alam ni ta apran pen student bala apita politics along dunra claim dun pe me samne non alangi cherry great job projile karbela nge cherry great porque aning che dono job projile la season atum do ulang non ta ayah dengan mua pi kubam jadi mua pi man tu eking pendam un epin hut kubola politics si claim dun pola le la tu ke la si politics ke claim dun nanti ke la ke risomar o kerja aku penta claim dun nampo la pensini dun lagi seta student akam jujetik ke kaporhe jujetik ke student lalu kaporhe bang paprang vek na la bang si chot tip na la Home sir lage kasi Government of India penta panom kilo RTE di Right to Education Act la pinchong kono kasi somar ningkan dropen ningkan krip lian make up to class 1 pen up to class 11 ke free education ti kono lagi tung free compulsory lo lagi duk dia ke boy dia to mansi pinchong kilo labang so aron ke kasi Government of India panda churulo kasi non isia question do lang la dam thuna non common dada comment section long lang kontuna no alang li isia dak query do question angka dupondo alang li kaya songjarong pi alang li Tamil Nadu, Chennai में सिनों नंगला तुमको तुम टॉक शो नेपाल से न्यूज़ लोग बंगाली तुम फिरंगी लोग केजाय को ना क्या तुलिराम लोग हैं अफान तब पासुन टुकुन उसी का निजेला से बीजेपी टीम मते आलिया संगो तुम लांगोय पीपला नपोत पीपोसी लांगोय पिया है डेलो थान पचिनी जी मसा सारा तुम आरोंग बांके डेंटाग्राट विलेज फ्रॉम watching Chennai, Tamil Nadu kan bisa kan tahu ya. Ini sebenarnya sabso. Lagi ni muhem ni ye tu ka por pe dam nang nelu bo karo. Lagi muhem ta pian lo posi, lagi kihai he lo, latung ke election paren nang paren sudah tak lah pere lo. Masih lagi ninje je lo. Masih non nam tu kilo na, non bangke por da lo posi pichi hai na, caste census moneng 2026 April article isi April article pensi caste census apa yang ko caste wapran si ilitum census puta damna caste puta damna nasi labangso a definition mate caste ko piapan no census ko piapan no ilitum non akhai sa jaga tharong hansnelia por people pola so bibiro selong napo nasi apran si tum chini nangi ilitum karbia tum caste system along sedoma bakalima mate kali dia pote itu kopi lah sebab apa sih sah maksudnya dia for people caste buke la itu homas hampang ko body society buke hampang ang bong ke isiang bong akang tui kang day akur kang tui kang day walam la si caste pula ke ayah tung pulo dharma nam peli damnang nedei ko Angge kasalam je thani pelete normal na peli dam de ten pare dokti bana lo jok ke sikha jok ke sini de pon ke la ban sini ne de po bang morning April is year ni April is 2026 pen caste census do yi la hele ko matha di sumnai caste ko la ke hindu tomon pong la ke bhagavad gita long Andeng pi kli, andeng so kreget hom along
Krishna si kaninje lagi. Pirthe munit atum ang bong. Ason kaprek thang kawe. Kedo ke akur kang tui kang day. Plido begitu. Kang tui nei ke bamun na kelo. Lapen adun thua bangke khatriya tuma kelo. Lapen nomor 3 bangke boisya tuma kelo. Lapen nomor 4 kang day nei tuma bangke lake Shudra tuma kelo. La so lambang ke neli than chot ke chok chelo wang nang litum da neli lam na judun chot ke chok chelo hala mobile phone along tesri azadi pudo tesri azadi pu India cinema mobile phone long YouTube long hala lelang ignon la pen English pen na do la pen Hindi pen na do hala bang ke Shudra tu Khalsa pu like Punjabi tum sige salam Shudra tu Khalsa hala ke English tadu la pen Hindi tadu hala la sonni lelang ignon angenang le tum chini po karpiatum karbiba tribal la tum jasemet cinema lelang itum o seta la Shudra tu Khalsa la pen tesre jadi lang nun putel lang le de teki athema da ke gyan ke long ya thai karbiatum ke gyan bang ke pana ning dok de motel ai next soil long nang ji la pen chipenang ilong nang ji lai hui si just mek aning ke dok ki la si la kas pugela ke itu India ang bong ke do Hindu dong bong si dolo an ke Allah ma bang ke thedung itum panar nang ke poklok ke la hello RSS atum pulo BJP atum pir India bong ke do amunit atum anke Christian tame Muslim tame Sikh tame Buddhist tame kaddo pavita Hindu pusipu Christian anda Hindu pusipu Hindu puje krong nahi acha baru ahok le te krong sita chok tama potir la lesson berpegalam nono bangke aku mau ke banji April Jangan po isia tarik pen 2026 aningkan pen Caste census doji Caste census chot kali hala sot census binong lo general census lagi doji ke muthe hala general census along Hindu atung angbong boleh pujuta kali Caste census doji pusipu Hindu atung angbong boleh pujok kita lata Jok tu yimene ili problem dodun oe de yimene. Sata non bagala pule puli khas answer doi pul. Mo ko pipilo ne a guideline ko pilo ne order kinange li tu yelang idum no nama chini nelang nang le gilang bon. Ante jong si ke doan itu anta honghari Christian Muslim kadok kape anta Hindu sai selo pulakan te ili tum hala kurkang tui kang day along si itu tak keludun po. Anke ini tum cipudun nang po sensas amunit ke wang ho na nang panar yuko nang kopia dharma lo po nang Hindu po ane nang kopia kas lo punar yuko anke itu kopia kas po lo itu ne tak dun po la helu ke kaman thang isu nei lo jong si je tak dun de do joy po ante setanang Hindu ke apa nang akas isi ke dopo pupo itu mana puji ke ante nang tum tribal body pupo yo oh tribal ante pupo yo hala anke lake amonu smriti along alam le rokon ke monu smriti along pulo la tribal pini ni atum anke la tum ne Shudra akang dei nei lake Brahmin aking pak pensi amhan kita usia dah kita anoksa tadu nang peklang kau melo dah sidolo peklang bom lo nangi de cenam de not na dor lagi sudoi kali cenam de tamelo akhitab lah dah kalau lah aking aling jedo jo lah hello lah hello manusmriti lo dak
dah puluhan lah tribal atung ke je lah hai ke bai se peklan lapen amhan ke teke aking pak along pen hala aking athak pen gali de aking apak athak pen gali aking pak arum pen abang amhan ke tek ngapuya tribal atung ke an ke itung ke pobar dia bang lah hello itung yang si sudra pulot dan ke sudra pulot dan ke itu mapan konar nanai bipo itu man sidul kas along nanai bipo dum tu mak kaya lah dum tu mak kaya long bangsi itu panan bipo nyong si dum tu mak kaya long itu pan homan ijat benon tum ta dum punang pokong lo te itu akai wadet po karbi akai po avelo boro akai karbi akai garo akai khasi ba naga akai upine ne tiwa akai tamho dimasa akai po avelo konan manai bipo akai avidet atum abang akas jot ang kang tui kang day akas aklas ke do jot atum along sinang bidon po lapu pula kan den ke ako politics ana to bang itu ge poji ge pilo itu schedule tribe kalido akai velo schedule tribe certificate long lelo schedule tribe pensi itu six schedule tak long six schedule tak velo ange six schedule tak velo ante itu autonomous council tak vedet po lapen autonomous council chotli autonomous state johan long lelo ange tribe vedet po ge tribe kalidet po ge autonomous state talong lelo la hello non kewang ji ile census karbi tu ke piol po sige pupu ba ohomia tu da piol po sige la so census ko ili tum kopi adormo pula cek ili tum ke cetan men po mane ladang ni joko buka ko esa ate ili tum ke aron ka chini hingle ko na li pan ko lo hok lo la se bang government of India ke bang non ka chisi ka dan lo lo mo men la April isia ciklopen bang ke cengote nang sabe ko non da ke son nalam ke jode non ko pilo ni ape klang tu shudra dum matum arum ke aku dalit put aku non bidon tu untouchable mane iriben anta orno saur ong la tu ke la tu sudra arum lo dalit tu la non dalit tu non hala ela Dr. Ambedkar banda dalit tu sige la penke hala non hala kopien Jharkhand hedi Jharkhand ke do amunit do banda dalit tu sige anke la ajha tum han tribal tum han ta dalit pusi pudet iti jong de street cleaners ko la dalit tum ke la ke to war kat ko atum ko la tum man da ke puyo to war kat ko atum la tum man ke ot nu la so akas nun ga kas kile pho ko be do ko le ya pho ko be do ko lo sa la ke ma to pinjong lo ne la ke Bhagavad Gita long lagi to kali la bange dalit pu non fisik lang lagi jula itu independence ke ha bahut malam sila salam bange klang non ingkan pharu bagai dolo la salam klang nasi pupu sita dalit along lenang kludun sita sudra along lenang kludun sita ke puji ke jabe lo ini tu nasi itu karpia tu inglong aratum an kaciri nangi ke itung ke netung ke kur kang tui kang delong cast along netung klodun de puji putip nanti netung klodun de netung ke cast ave netung ke akhei sigitu puji itung pudun tip nai netung akhei ke karbi hello ba tiwa hello ba naga hello garo hello khasi hello puji dimasa hello boro hello puji itung ki pudun tip nai la angela puji pudun tip ji apan mathanai non hala bangke bang ho kaji pudun chon lege choki gali non besi claim nai do non hala chief registrar general of India ko bodi RGI ko along registrar general of India la pen chief commissioner of census hala along itu lo peli nangji non karbi itu Christian do nama takaran ni. Adema bang RSS dulu pulo kente.
nantum ho Kristian tu anta hong hari pulo kente kiko Kristian tu anta nantum Hindu pusi pulo kenti lasi nantum ha itu Kristian no manta atik kita hala dalit lagi kali ke sudralum nang warlu tete la pen hala hong hari tu mangke la tu ke lagai klembek nang polang litum ta la pen akapreka Akarbi atum tak, lapen akapreka tribe atum tak lagi cek klembek nang Lapen dah si serius alam lah lagi. dak jok ulang sa non ini tuh ke caste system nggak bejat jadi akan tu akan dai pulason kinang ke hola hemkar ko ka khelo ke ngok kiro ya khelo lapen nang be habe pa ke klema khelo oke itu melongga bejat jadi upe ke mati di Upi itu jadi ayah tu lai halaban kecil tu influence abit kijum pena job inti tu ne bamun buku hadi kali lagi ini inti kata ne patanang tu nang inti kata ne bamun pu ne pudun lo ne bamun kali amasin ne sia meeting lo ke moi bamun no hoy aru bamun hoboloi dorkaru nai pu ne pudu lape akam dawe pu bamun ni je plangi Theo anthropology teng ke nang nang than pom lo anthropology teng ke brahmin ke nang isi try lagi teng ke ko ke sikut ave akai lagi sekar dia hole bamun ke man kali lagi hala bamun tu mang bong anta sekar dia tu ke isi a group atau isi a family itu mana sorma itu mana sekar dia tu ke bamun tu mang bong anta hala tu mang bong anta Chakraborty pulote richo ke hala tu la penela Goswami pulote China ngapang rei tu la puson hala tum tatu la pena Chatterjee pada tu hala hui do pipilo ne do la hala tum ta la puyo la si bamun tu mang bong anta sorma tu mana sekar dia tu ke la pu la si kar dia tu Christian ki koi inti ingleng tu kathar tamol la tu nanti akur kang tui bunan kang tui krai lang ma kar dia tu ke kang tui kang dei avi lege kan doi ta cuma man inti ta inghi ta ti mung ta jatta rong ang ta ti rang ta jatta hom ya sing barchit lo itu kar dia tu mang bong ke kiro report pilosa klar lo lasinon comment section lo kota damdu sinar lada Sonjoy Singh Keron ke ai ben sinagar ju kondo da Amri constituency along APDC along pan long le kipek jala putat than pon ikha nang chuning ri dun iglo sia lang ni ben lam the da nang pidun lo la si kopia posi APDC ala to ma pan long le ipide lo komat lo ada hi si ban nang na ko komat atum sila kipek lo athe rat tum ge chini de ji la kipek komat lo nang li Bikram Manse lo sedang pot tema nang li almost you are from West Karbi Anglong. So I'll give time to Amri a constituency long ada rong men ko pimyo hara kunci barong long ada kami Hydel Power Pump Project Labangso project most similarly la Luchin Langso long project ason kosi ada ka ilong ibi pan bor ilo la pen halada nildum EPSLC Nildum President Sarjaya Gatharpen isia team dam nildum ground zero long report apan dam lo ada nildum ga chinia teng bangke rong proxy arat do hada tiwa khai tu lapen karbi atum rong ni ala lemre warong lemrai warong pen rong ulang karbi rong ni do rong proxy do halada karbi long autonomous council tu APDCL pan NOC kipido na putra halatum pan rat pan mate long le ahem pu pan karju dam lapen kapachini dam awipin lasi nitum kai ka puerlo free proud and informed consent FPIC pudo free proud and informed consent FPIC halaso teng pen bulo tante Violet Pamel je rat atum pan labang thani ke kate free, proud, and informed consent. Lagi ha UN long kaca papas around 168 section long UN long kaca papas around je any project, any government project, any private project le bang sita hal kumat malong le hem ku aro masar penceng lo kadu wepan arjudam pameni je laso project nantum deng tung tema her hepin hap hepin pen
it had ke hap kali pin pen free will pen ala ne dum pa kuning je accepted or no, yes or no, puki puji apha na cha congress nang pilo Akola itum UN declaration of sila sodolo section 168 along Akola itum hala itum je thamre lo Indian Contract Act 1872 hala section 3 long kitab lo free consent na ready. yes Whenever if the government if the council both if they want to sign an MOU or MOS at least they have to take consent from the public as well as from the leaders. So asaw details ni than nang ko pa halada a power ke energy ke 1000 megawatt one 1000 megawatt and then longly angkan ke naing lake 1800 bighas lasi labanso NOC PTCL fan pidel lo laban hada rar tumang ke no laso project ke dengi fan aning han hepina lasi prabjin pen nil tu puthora la dam tuji PSL se tim pen dam tuji athema non ka biang long long ka prek asai pen ka paching khurji fan ki matha hepina edon sar tu verlo 30 department do labanso department pen ka paching khurji asai ke non tini ya non ka biang long ke council long ke do prong tung kai CM pen cheng lo ka ching thu plote company fan long leke jor corporate fan long leke jor hala pen ka ching thu sala tung ji tin lasi atumi ha jom tame luchin lang so long ni dum dam lo hala data 195 bighas along le rong crazy akar bi tum hada ke do non do bom lo bansuri hini ke thoma baddoji wooders lok si bansuri sia baddo halada tame hydel power project 1500 megawatt a power ke sanji phansa da claim da mi phansi claim bom la sinona da gara tu phan churu nahi rong crazy ara tu lapen rong crazy bang crazy arong asar tu la so project da nang bilong le gara tu me kam ke tiplo lapen loda council mana pidamen lo non APDCL pana menil tum pencerapsi lo pa jirodam And well non inke coming to amri le thot tame rar tu la bangso project pan ke dengji aning han he la sinil tum prabjin pen hadak tame rar tum ke song long public interest aphan yong si aron pen daming samin tum legal in tame dampo la pen hadak ka song long tame nil tum cerap dan well in between I'll interrupt Yes. Mr. Rituras Desanda, he is all the way from and Hills, there is the Mahasa. He is our actually followers as well as the viewers. So if you elaborate in English, then at least they will understand. Yes, welcome to you, Rituras, once again. We are talking about corporates are trying to grab land in Karbi Anglong. Especially, one is a solar project which acquired a land of 18,000 bighas and also displacing more than 20,000 peoples in the tribal areas, tribal villages. It covers 24 villages. Yeah, it covers 24 villages, but due to the strong movement initiated by the APHLC and the people of Karbi Anglong, the majorly funded by the Asian Development Bank, which is 4,000 crores amount of money, is now compelled to withdraw, and then the project remains suspended for the timing. So that was a success story that we can say. And also there is a lot of project that Karbi Anglong Autonomous Council is trying to issue NOC to one is palm oil plantation To bring another corporate. to bring another corporates from that is Ramdev, which is for palm oil plantation. They also try to acquire 8,000 bighas, and this is not the total land which they wanted to acquire. This 8,000 bighas is just for the nursery plantation. And imagine this palm oil plantation, per bighas it will be planted only 23. So imagine this 8,000 bighas of nursery, it will cover the whole East Karbi Anglong. Then
in West Karbi Anglong also, the Karbi Anglong Autonomous Council has given NOC to the Godrej company for palm oil plantation, allotting them for 7,000 bighas. That is also for nursery only. Then that 7,000 bighas of the sapling of that palm oil will be covered in entire West Karbi Anglong. So imagine if the whole district of Karbi Anglong is planted with palm oil with lakhs of bighas, then where will our people do any more business or any more cultivation or habitation or farming anymore in the coming days? So we strongly oppose. We also demand that Karbi Anglong Autonomous Council to withdraw the NOC immediately for the corporates to do the plantation works. And also now we have another project, that is Hydel Power Project. There is also 1,500 megawatts that will acquire 1,395 bighas of land, and which will displace 11 Karbi villages from Luchin Langso area, that is in Koloni constituency. One is in West Karbi Anglong, that is also Hydel Power Project, which is something like 1,000 megawatt, which will also acquire more than, I think, 18,000 bighas. 18,000 or 1,800 exactly, I have to go through. But the people, that Tiwa people, which their land are going to lose there, are also protesting and opposing the project. So, think about it, in the Mahasam, Mahabal Cement issue, the case has been filed in Guwahati High Court. Recently, I have heard that yes. this still in the Guwahati High Court, Yes, is yes. going on. Yes. But Yes. still I have seen in the YouTube. Yeah, we have seen in Even, online hearing on that day, and the judge was asking to the, He was shocked. yeah, he was shocked to hear that 3,000 bighas allotted to the cement factory, Mahabal Cement. yeah, Mahabal cement factory, to Adani. He was saying that it is the whole district of the NC Hills. And one of the And imagine in Karbi Anglong, they are talking in the court, they are talking about 3,000 bighas. Here in Karbi Anglong, under the leadership of Tuliram Rongkang for the last 12 years now, and more than 1,52,000 bighas are under corporates. And one thing It's very simple. interesting, the pleader says that the NCL, it covers the Mahabal Cement now, which they are going to establish, is that area is a barren land. Oh. Which is very interesting to Yes. hear about that. But Yeah. actually, the judge is at the moment, he told that yes, you don't need to tell me that NCL is barren land or cultivation land or something which is he know very well about that. So this is to you, Rectorus. Thank you so much for coming. Nona pusat sa dong nona tu pit po atima ilitum hadi akapre khai dum da nang kilang dum na pusat do ko ti po se alo pen ge Hindi kalite be English pen na me jokon dai ti ta percent tuning gitu kasi ning hello alang ni tame chini pon po kusi kasi lada pusat peju je aprang esi do thula yo lada somja rompi daso pile tum piju dia lona lada alami pen mangkar jubon ke lahlo chenam da sa pijar along le alam bi sam ribo sa tum che song bang amedet bo tangka tong chen thurong wa pilo sa tum ho pijar ka che song tum ta than pachini ji ma sa tum si na karju yang ke APHLC itu tumi di kopiar ni macam ho 26 ani bodi inquire trobarni APHLC itu Dharna doji puluha keroni la soalam pen permission hanglo mat la district administration to permission ng pipede la si non do tuji pumahinia ni non hinia ni si jom si permission long lo tema long lo ma permission la permission apply lo permission jom si long ten non September hinia ni itung Dharna doji pusi kachisik lo la soalam mang ni ditung la ke teni ne lo VGR alam ke ni tu kang thur cheng ta ni ditung SSIC pe ne lo
Six Schedule Implementation Committee pensi la VGR lam ne kam tur cheng le ha 2016 na ningka Kasi PSLC pen under your leadership awareness below VGR alam nang lelo ang movement dali to bing through kala la pen non right in claim mo man kali masan e ko claim mom na made ki un le election le hai da san le chu pen influence ko fluid ko sedan no election da bang karbi tu sinang pe hai un edet lang ka chini ne pen yok la masin itu into flu un edet lon non anta la pen ajaga asong atum nang kang thurdun ta heglong lo ingkan isi niang bong la so VGR movement nang kang thurdun heglong la he ama inthur pame bu sinil dumana tin lo ASDC hangi de thana ko alang itu sa movement ta thurlo la pana reng da so pip lo do ama no nga movement nang thurdun ma party da chapa ju ko ni kita ahok pon pomar dun la he la so na kasi kapre ka ham phang dok ta mai claim lang include the some civil si PSLC wen lang ke arjap tipo la pen itu mai claim back ko ke tulira no hang eviction claim te sita nili tu PSLC ke counseling nite lage claim back to kero bipar pilo la sinengwe mahabal semen na puta kon high court long to bomna yes do bomna na sub judice lang na si mesenji busi positif busi ni tum ta ma tha pom bomno na se hala dak land grabbing policy do no na si tum kachiri pon kya kinang so atima chiri pon pe tum chitham pon pe bode tum chini ne dedi la se lada ipe jo sinili si chief justice ake hai BR gawai da melang ni ningje pon lo la si lada alang ni pen kaning je pon alam kesne poli pon ko हिंदी में चलाने की तो कौन जो CGI गवाही का बड़ा बयान बोलो संविधान सबसे ऊपर संसद नहीं लसी लालंगली पेंडमिक क्लियर अलाम नो ने कॉन्स्टिट्यूशन है लो अटैक नहीं के कॉन्स्टिट्यूशन है लो के खेत नहीं के पार्लियामेंट के इसी कॉन्स्टिट्यूशन में से का पिंचों और कॉन्स्टिट्यूशन का पिंचों टांगा हॉर्मू उसी पार्लियामेंट पर के कौन लसी कॉन्स्टिट्यूशन से के थे लोगों ने तुम कॉन्स्टिट्यूशन अन ini tum othi pele pe implement bona tum chun de tasi ini tum chethan bom lo non la dipok de dame kaning je pon alam the de lasi bang aje di lo no YouTube long le tum thelong ka rida thelong ji la map of greater bangladesh sodium ko edi ho lasi alang tum pinana karbi tum ke kachini ni da dota hai ji setame north east bang ke pabe deji kwana chingrin la solam Nasi YouTube lo lagu te thelong ji la sila dak nang tum Greater Bangladesh pula tum akimang long la tamon pula dak do em lo la pakla ide no akimang non Tripura to almost bang success em lo non Meghalaya ka list do amne patin pula dak de Bihar Orissa pe nang nang khanun do West Bengal anpada me tum thoya jogir tum kan bianglong tala plain area joan ke tum ipang tek kontang dulu sketch kontang dulu teman-teman lasila bangke kacepanan kali itu mata unang ne lasi latum jongsi lapu kening jeha dan pulo kan CM halai ku kali itu masih nang pulo lapian prak jinten la bangke CM nami reply cipi serang ni niltum ni kui bangke jela bongo sena tumhan reply cipi serang ko laso putha lapian un pulo kan pe alangi ipanep sih ipanep dam ni seta hai he de ji ma ipanep jadi lasi apor dulu apa sih itu kayak kita me kita pon bom na lasi pening me banget talk show on 6 to the Constitution of India and autonomous state 516 episode long nanggalang dun jirko jirpi koting jer dom na batu malam dame choromar piglo di masau pe name nanggalang dun do rituras Disando ka lagi nanglang dunber la selang pada me akiro pipar pilo an part me pini kapre ka constituency me nanglang dun tumhan da me churo lo la pendon Tamil Nadu me da me nanglang dun do den takar so alang tumhan da me churo lo alang tim to phan la selang tum da me na hong le dusita khe panang chima thadum tha la penal tum ki do long da me tum chire ponanji ki do ke thak ka do ka be da me la de bokhet nearest police station thana nomor ba ke nang tum chibi nanji moi bilang safety apa la pen finish sum dan ko tante ke joy pa la si pachini pon la si pening we talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state 516 episode of nangalang on tumala me chuni lo nang tum share pon ikha
nalitum kece share bolotang te kache back lo kache pachim ni lo la pensi litum che than bom lo te litum thek kon bom pure kon bom pu se ning the kon la se peneng we bahini panelist akhai sar jayega tha retired IAS officer ta me panda me apor alangni ata do se ta me laglela la pen aning ar loke nonam ta me 30 years asonsi ali so sonsi do bomla musi ngeli ta chini pon lagle alangli la pen alangli under the leadership में gitu ning theklo la mena hok sikle monbo nationally fanda me sar akiro pipar pilo la pen par me bikrom hanse alangli ta me arjap du abang fulo la si alangli fanda me pothot ne le ke bang bang da ar dilan pidun la pen ning kama thalam kadu babe na che share hundi non highlight project alam anpar me mahabal simena alam apuna anpar me solar project ta alangli tum siki pa success pon botek lo alangli tum Italy dam pen hada ADB ke wa tuman kado government memorandum hai ta me submit si council of banke angka bang nang ke lo bang tom ko ase chorolo nang le me pen nang ke claim ke dam no an me mission along party long me arnam le huge me nang ke kidan mo mana peneng ba talk show bang la pon se kam tom lo kado government me ajo ke me